Oh, aprang si kacing hon karbiang long tulang dorat gitu ana panta nilihin pen. Kardong bibir poing lo, kardong. Oh, nili Flipkart along pen. Parcel mate hormu korda lahen lo ni bakang panik po. Oh, labang ke syara coy lo. Iya. Ana pen adin hu labang ke formal long pen. Nili Flipkart lo ben ke hormu order de pin la mate hum he pin la mate labang ta ter apartel di ka order ceng mate ke hum ceng la nili ini bang unboxing di napak lang konik po na pen labang ke headphone na pen labang mobile cover la ini bang unboxing telo bang la formal lo along pen la shirt mana son coy reading di la unboxing pro kasi kuson ma Flipkart hormu lang sinang mate kuson ma misen ma himudang ma sini di memang unboxing po niko dikit kita nalang dun dik non yo mungkin di unboxing at lo ano yo wow labang syara coy lo yo don nito lang ni pikan jo akalar di nili mitang ka order de nili ning do akalar teng lo ban di ya Flipkart hormu la acoy lo lang ni pikan ngapain coy bang unboxing tagat lo non bang la formal lo alam kana bay unboxing sina ho la pay unboxing sina pay unboxing po ngili apaan ta order di Pinang mati humit Pinang suka dong Pinang cukup saja lah jadi kan butuh ben mah oke formal long pen lo ini latan nili ka order teng lo mati nili jumat teng lo lang miti kan unboxing nang ho Assalamualaikum. Lakinan teman-teman di Flipkart men hormu ka order ver tu man ini panang macam ni ha. Tapi tu mate ka order dalang matu mutane panang macam ni ha. Ini ka order ke. Sorry. Pini nang ili parcel nang ili lah ini ho. La pen coy. Ya ini ba parcel ba ini nang lo. Tapi labang ke. Headphone kini lo home lo dan abang ke mobile cover lah niliyar po tiga ka order dan niliyar po sa order ni iba nang iwan shot iyo abang unboxing itu lo aing sule ban unboxing nang nili ramen ta Flipkart pen piri mate parcel order de pin hum he pilang pini ceng silo ko sanya mah kere di ning kidok ko dan mari tunggu nasi lancar loh kardom kedua benta nasi nang tunggu sana ini kan komen nong thana macam ni thana pini bikin nang klang kedari di olo kemudian kardom